Radio presenter Muthoni wa Kirumba ni akungwirwo na njira nene muno thutha wa gukorwo akigwatira uhotani munene. Uhotani uyu Muthoni egwatira bururi mugima, not only gicigo giki kia Mount Kenya region. Na before turore kiria giatuma Muthoni ehotanire kana egwatire uhotani ucio, mutumia wa former DP Rigathi Gachagua, Dorcas Rigathi, onake ni ahotanira o riri. Muthoni onake arakungwira uhotani ucio wake. Bi Dorcas Rigathi akorwo akigwetwo namba 8 hari atumia aria makiri very influential guku bururi-ini, ugitweka mugambo wake ni uratumika na njira iria yagireire hari gukorwo ugicokia andu haria magireire bururi-ini. Na kuringana na riboti yo iria yarekererio, Githunguri Member of Parliament Gathoni wa Mucombo nake ni akungwirwo na njira nene muno ta mutongoria also very influential guku bururi-ini. Muthoni wa Kirumba hamwe na Gathoni wa Mucombo na Dorcas Rigathi and also Martha Karua mauma among the top 20 impactful women guku bururi-ini, makigwetwo ta atongoria aria mugambo wao uratumika na njira ya mwanya muno. Atongoria angi atimia aria makorwo makigwetwo ta the most influential bururi-ini ni mutumia uria urungamirire ruhonge rwa mawakiri bururi-ini ugwitwo Faith Odhiambo. Ni ukuona Muthoni wa Kirumba uria agikorwo agikungwira na gikeno kinene uhotani wake akiri among the top influential women guku bururi-ini, akirikana ati mugambo wake ni uratumika na gukorwo ugitiga a mark in the society ya guku bururi-ini, not only in the Mount Kenya region kuria tukionete akinyitirira andu na njira mwanya mwanya, na mugambo wake ukimake some positive changes in the society. Ndeto iria ciagikorwo igitukinyira cikigie Muthoni wa Kirumba uria wagikorwo agikungwirwo na njira nene muno. And also Dorcas Rigathi, mutumia wa former DP Rigathi wa Gachagua, na makigwetwo ta mutumia very influential. Make sure you turn on your notification, uga subscribe niguo hingo ciothe ugakinyagirwo ni video citu.